Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar a chair to Laram Sangralte. Minister Dr. Al Thanglianan na thial tlang dunga kolpitha harsan omreng sutkian nan SASC ayachangin cheng vai bel sa somli pathum manpal sakani thu asoi. MADC noi VC in thlan nakteba bor thlan tur munla zwala boypui tur ten vo in khan an duty na tur munan pan. Ramcho mun rang darkar somni pali kal the chung khan COVID-19 shikai sing khatle sang ko chuang hu chu ani. Dubai Kopuya building pakhat chong lina akang me chuaka mi som parukan thi. Minister Dr. Al Thanglianan na thial tlang dunga kolpitha harsan omreng mai sutkian nan SASCI tangin cheng vai bel sa somli pathum manphal sakani thu asoi. Na thial lal nu ro piliani hola badminton carpet pha thara honna le dar bili football tournament kharna hun dar zawa man puina he thui soin Dr. Al Thangliana chuan kolpitha harsana omreng mai chu chief minister ne na athlen nuwa cheng vai bel sa somli pathum hi phal sakan ni a tun sarkar kumkal me ka harsana swal phusuk nan cheng noi zanga man thei turin an pe ani ati Kol chole do aya sei zok ma tui pui di darzo kaya do turpo Central Border Ministry a DPR le Revenue Clearance ante fel vek to ti po soin sia ha longtlai na thial district le Myanmar in kalpona kong poi mo takani do na ni ati a lir thelian ka som pari nei in sul pel thei tura do ani yang ti soin a project alen thama wangin kumli nga vel chung tho turani ang ati Nathial district chunga badminton court a carpet pha lo na lo omnual te asia thu soin minister chuan atulang zela phani tur thule MNF sarkar chuan Mizo thalai ten infiam na lama ma an son zel theinan theitop an chhuwa tur thu soya infiam mi te choril ruthiang hlim tak putura cha in football po ate tak tak te tan ezon atling to a tan la zel turin afuyani Chittagong Hill Track saku Kichi National Army in din hunsang zong ngia ta an be na awanga an sahim na zonga Mizoram atlan lut parvatria omte electric le tui bil choi tir ni chu khotlang shwai tu den an shria thiam lo thuan soi hemi chungchang long tlai kan correspondent lal ngadaral te in parvatri khotlang shwai tu den hena changa thu don danin ral tlante khosak har cha takka anom laya electric chet man le tui man choi tir ni zo shria thiam har sa an ti a khodanga refugee camp an biak po theya te po choi tir ni ve lovani hemi chungchanga hian nodal officer pi Marilyn role zakho mi chuan electric bill chu amhing chawin connection pakhata thlakhata cheng somnga choi turati anni thu soya hei refugee enkol zui dan tur ngai to soi hona an thutluk na ani ati tui bil chungchanga hian PH department SDO bulanun fela chuan ral tlanten tui bil an choi ti sarkar na shiat pui lo thu soin Watson committee rom han na tuila ne enkol na na khotlangin an thok hom thin ang parvatri Watson committee an lo choi tir veni chuan an department thunai na pia lamani ati tuna hian Bangladesh atanga an sahim na zonga longtlai district atlan lut mi zanga somkwa pakhat anom mekani Mara Autonomous District Council MADC Noya Village Council VC in Thlan nakteba vote thlan atur munla zwala boypui tur da chuan vo in khan an duty na tur munan pan void chwakte munla zwal polling station somni pan ya duty turani a abak zong polling station somsari pasare duty tur da chunak tu ka an chuakang VC in Thlan atana campaign thei hun hi vo in tlai dar nga khana topa pon lammi campaigner te po anom na chwa san turat ti anni MADC Noya hian VC somkwa pakua oma party pali BJP International Congress MNF lezat PM te anin beido nani Association of Surgeons of Mizoram ASM Association of Surgeons of India ISA le Indian Society of Anesthesiologists ISA te chang ho chuan min khan Champhai District Hospital a thlonin in Zairun puyan buat sai In Zairun Puyi ASM President Dr. Sayachen Kuale Vice President Dr. S. Dilruat Filaten Hovin and Vice Surgeon Som Pakhat Anesthesiologist Pathum Le Puitudang Ten Damlo Zai Ngai Mi Somni Pasari Loting Takinan Zaya Heng Zinga Pasari Chano Panganni Champhai District Lati Ngai Lo Zai Hon Ngai Lava Averna Kol Mga Meat Pai Po Avoy Khat Nan Loting Tagapayani ASM hi kumsani sompariat khan ISA Northeast Chapter Noya dinania tun hi athlona in Zairun puyan buat sai tum ni na ni in ni kum khan na tum khat nan lunglaya an lo hoi hot to a Mizoram hun sanga kumtin athlona in Zairun pui tum khat zel buat sayan tuma thingtlang a cheng mi har sale hun pui panrem chan lo de ta na in chop na ya pui chu an tum berani
Champhai District Medical Superintendent Dr. Zatluang ale atho pui te chuan District Hospital Champhai Free Surgical Camp board sai tu te chunga lom thuan soya Champhai District me pui mai ba ka mun sang atanga District Hospital pan tu te tana mun pui pan ngai lova athlona injai run pui board se ni chu me pui ten an hlut thle ani anti Oi thangpa group wai me chuan kon pui le bol pui in kara lung kwari nei tu te chu an ha thona hmuna kalchirin kong pui atanga an kwari pan na tur kong an layen tuiluan kor a hno chu rang taka thian fai turin an ria tira an ngen na an zom du lowani chuan a tulangin ma na chun zom don ti an shil Group Y me mala na Asia in Colosseum DC pujon LT sang chuan lungkwari kong tuiluan kor hiten fai tir an long ni to thin ti soyin tut na ya hetianga tuiluan kor an hnole ta ka wang hian rang takin order 30 chu aniang ti ni zan khan a soya konpui civil SDO Chimalas Shiva Gopal Reddy po in Y me mala na chu tha ti thule a thei anga bo zuing hala tum thu soya bial to MLA pukel dong lian po in group Y me shwai tu te bia in thei top chwa pu tum ti ashil bok kon pui le bol puin karang lung kwari nei tu ten tuilwan kor an no wang hian kong puya tui hok aluang chuaka chu chuan cher diak le nal siamin kong pui chuat a chathuai zela hei wang hian kumrei tak chung helai chevel kong hi chatakin na om thina ni hemi chungchanga hian YMA group conference apply ten lungrol takin malak an rela kong pui siam tu te po rang taka kong pui black top thwai turin an ngen don ni nan soi Nimin Khan Christian Chalai ten mun sang amamo te manatan at honin tesen unit zani som pathuman pe GKP Molian pui Pastor Belin Lunglei Civil Hospital Blood Bank da turin tesen unit somsari pathuman pe a tesen petu te mechia som pathum le mi pa somrukan ni a Aizawl Kulikon branch KTP in Aizawl Civil Hospital Blood Bank da turin tesen unit somnga palian pe a tesen petu te mechia pakwa le mi pa somli panga anni KTP Dorpui Vengthar branch in Synod Hospital Blood Bank tan unit somli parukan pe a petu te mechia pasari le mi pa somthum pakwan ni a KTP Ramthar Tlangveng branch in ZMC Blood Bank tan unit somlian pe a petu te mechia pasari le mi pa somthum pathuman ni Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Ramchung mun sang darkar somni pali kal te chung khan COVID-19 shikai singkhat le somkwa pathum mu chu ani a hemi hun chung vek hian shivei en koldam saruk zani somli pariatan omani Union Health Ministry soidanin rampuma shivei singa sang sarile zanga somli pani anom meka tundin huna shivei zinga zazela somkwa pariat point paruk pariat andamani heti lai hian shridan na pek na po chunzom zelani a tun thlengin shridan na vaccine dose mai bel chazani somni le nuai samruk paruk chuang pek chua ani to ani Uttar Pradesh miswal mingthang politician inlet atik amitale a unaw pa Ashraf ateka hluman ni awanga thil du omlo thlenga omzui lo nan state sarkar chuan Lucknow Prayagraj le district dang somsari pathuma IPC section za somli palina tlo chanin khwa khirna apuanga police te po state poma inral ringin an omani MP Hlui Atik Amitale unaw pa Ashraf atehini zan khan Prayagraj tuan ni shia lo tenan ka phluma anruang hi postmortem ani nuwa voing khan Prayagraj voilia mani Atik Amitate unaw hi police ben himna nuaya inen tir turak Calvin Medical College and Panlayin damdoin bola ka hluman ni a aka phlum tu mi pathum te police kota anin penghalani Dubai khapuya nimin chuna meshing che na building chongli na akang me chuaka mi som parukan thi a midang pakwa in hliaman tuar bok Dubai Civil Defense tu puang tu soidanin kang me hi al ra cha chuaka ni a chon hodar ni le minute samli pahnia thelmi felani ruang paria chu tu tenge an ni hriat ani to a anzinga hian India mi pali Kerala mi pahni le Tamil Nadu mi pahni an telani kamei chwa chani chui me kani a chuina masalan danin insakdan kalphung fello wanga kamei hi chhuwa kani kholum shom takin Bangladesh ram atuam zui zela Met Department soidanin kholum hian ni ngamati chunga la ong nimin kha kum somnga paria chunga Dhaka ko pui alum ber ni ani a alum lai berin Celsius degree somli point pali atlingani Chodanga ko pui po nimin khan alum lai berin degree somli pani point pani ani a ko pui dang te po alum hle ani Chanchin ti top nan atlang pui Minister Dr. Althang Lianan na thial tlang dunga kolpetha harsana omreng sutkian nan SASCI tangin chengwe bil sa somli pathum man phal sakani thua soi
MADC noi VC in than nak te pa vote thana tur mun la zwal boy pui tur ten vo in khan an diu te na tur mun an pan ram chung pun sang sanga darka somni pali kal ta chung khan COVID-19 shikai sing khat le sang ko chuang mu chu ani Dubai khapuya building pakhat chong lin akang me chua ka mi som parukan thi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani